Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshi benta ban pentelon ye ki kampen roy hamaulai haringkat kathong man penlong ye kamaulai kum ka model constituency UMDC kamaulai uba tebor lang pathau lemat ki nongkit kamshnong haka arpulai tarek naiwing ar hajar arpho ularet pet ye ki lentiyat kejat hasilin ter kasurok na maulai petrol pom kiban sashna pen itnat no daki mau marble negi tiles UMDC ulapan bena ba on sedang pentrei no ya kani ka projek ka baula terwa syaka sarkar jilla bat penpau ka jing sngongo ya menteri rangba Konrad K. Sangma bat sembut Menteri Rangba uba Preston Tensong di balashim kia man penurlong ikan ika projek kaba kajingdot kanong kumba prapu hinyo lak tingka. Pi tip musim la perpana agar kong ko gede. MDC pernah gele keren ikan ika surup buat nak ben. Aina. Gede kene la let ra sa ke government. Alira di MDC he. Dari kendu yu minister wo muncul komun. With Chief Minister, iki kila agree ngila yo eka notification, bahaya kene ka surok nane kabangi khot munso ka low round road, lai nam ai sa buram, ai Archbishop jala, Dominic jala. Ngasai ketisan hu kini kita ngasai mo kita sayawa deh gitu. Kalau begitu pun gini. Yang datangnya tu pun ai kene ka pom, saya nak kali ngacung ini ai. Kublai ai buram yang MDC bola haji sa kamra dai ka benta jong MDC mulai kita terengu lo kene la juga kita jong banai ka jera sekwe kita tenta kene footpath tak dusa saya boleh keren ka kundi ba construction tinggal ada function bela alat tu ye ki kam kene kita no binte makan mi ke kita don kendit di benta jong kene footpath ki bola do no belakang nak pergi selap ini ada kelakar. Saya gitu kan kelakar, Kai kelit juga ini kuat punya. Kalau mana mana pergi kuat kelakar tu, sangat kondisi. Yo wan ban kendu kina ngalam sinong jaka mulai nonglo pat ngin sai kendu pat sikiwe pat sinong kiba kamat kemot kaput muri madabaki. Komen situ ni step men substan masen job yang election ko MDC ngala move ko ke proposal sa government nak benta ban penwandur ke molai ya ka ba ngadon ke cingtumu ba ong ba ngadon ke cing anun pelong ke molai ke model constituency te ka ni kita ki benta jo kata ka baide ber kani ban pelong ke molai ke model constituency tengah move ya ke proposal ba ya ki footpath pa molai kumba pilai i sasar la pipet ke footpath kila penitnat da ba siang de ki pavers ki tiles ki tanan re pa molai pan ngi iba kamlong kumta te nakaleng juga kumlong mikmat ngalayo ban mikmat ban let chai deputy chief minister ngaban ai kublai i paling ba kajing yarap kajung ing ngalayo ikani sanction bangin siang pen itnat yakni ka heart of molai ka bangiong yaki tiles ka ban stang nadu na stanley roy kan kut hadu ati polum step jongka balang presiden kedi ka pat jongka kawe ni kijing tu ka bang angnut ban penkala ya ka molai ka model constituency kidang dan kiwe ru lada de bakamdan kenika jing long jing man mentang atharai kiwe ru kila de ban urlong tandai nakatau ka covid pan kani swa ka we ka benta ka bang sultanan step na koblai sai sini deputy chief minister iba lairap ban sanction ni kani ban ngi scam kiwe chitu ban wara ban kladur sino molai kan so urlong din kani namar ka stretch kala ajrong kalau lalong kumba most probably 3 kilometers ka footpath kepada ke leng ke Ladon bat ke ba nakaliang jo ke PWD kelas sanction kumba berapa nyolak dia kan ni kadi nak state scheme baka ai ke bangi submit proposal mention snam ki ai beling ba kata state scheme state PWD kadi nomor pi ka ngirak yo sanction tau snam how ni banai mas ni budget ladap te kani ke ladap ban le kamran kam ngatration kita kata suaban sedang kita kuat banwan ban pet lang musnong kanang bagi cing terekam kan nomlong penlengo iki nang lam sedang ma tinggiwan ngipen i suai kan nonglum bangin sedang no bangin selet pat ki wisnong ban yetu ya kata tes kani rusian hi ngin sedang no tang po simana arpana kam fi ban pelong ya ka molai constituency ka model constituency ma ka long nuksai ki wepat ngeladap submit ke proposal bang ikwa bandan ban pelong ke green molai mang indan di solar street light hak sinong molai ngeladan ke cing angnut pom de tang footpath wat
banbu kumba arspa teli solar street light nang ni na saliroi hadu apa lum jinta bootways ban penitrak semula kataru di syaka proposal lalej tambah nak tahu jok covid ka thut nak khandiat ring scam bal system nak layak bejaranti kataru kon seorlong nata ki signboard ma ki ba ngeladap khot iki nang lam sinong bat mentah hu Disember ngin seplis iki ni signboard ni sebut iki signboard hak sinong ki ba fair ni po sinong mulai kang ba kinong wan wat ya ka sinong mulai ling ba jing don ni signboard kan pensuk iki kata kadai ka we ka bentah ngiladan ru ka jing angnut ba ketika dorbar sinam management system ma kabangi tumu jong berok we sinong mulai ya kataru mentang ngiladan nak jing pen kre ngiladap yo ya ka asen nak kinong ngilam sinong ya ka iki ki bentah begin bu atau software nak mentah ban pensuk ya kinong ngilam sinong ban bu ya record jo kinong sok sinong ya kataru kan solong ketika 5 years project kabang tumu dan rai kumolong mane sistem mentah kala sudu nong no nak jingwan covid nangai scam bagi arsnam giban sawan gilaisnam giban sawan ngin sayo ban pendap ya kita bat kidang dan sekwi ki bentah ki bangan dan hapo ka jing thok ka jonga ka bangan patla ban disclose no mentah ya ka bangan sa pentip kemudian pat ki kita ki bentah ki ban penwandur ya ka song mulai ya kata ka ban pelongka model project mencep sistem ni ping lai kendu you home minister banyakran ba ya kamulai police station man pelong ke model police station ka bandan bun ki facilities ka pensuk yu pajba nantang laya kendu teng ru ye health minister ba ya ka PHC moro ban pelong ya ka kum ka model PHC ya ka bakar long kum ka jaka ka batang balik ki nong pang apa kilet nam tak jing dan kam joki kamu ka ladi bendap kam do dang tu kin dan ki blood bank kan dan ka x-ray machine kita ki ba ngidan ka proposal ka bangila dap summit ban ngi scam ka taru kan so orlong bat ikiwe ki bentah ki bangan sa itu adin ke ki barang don shu ki jing tu tak senang mulai ka project ka ba wede ka model project ni tu ka dan buat na council ro ka dan ka jing tu bangin le bat na ka government ro te ya ka pisa ka ba de katno dengan numla pan batai dan rei mental ada pipet ya ka sebede bu solar street lain ma kadan ka subsidy ka bangiyo na ka government te na ka liang jonga ekonomi khmat ka bangan ai kandiat na ka state ro lai kran bu chief minister ka ban ai bu chief minister ka ulong ba pet wara ka we ka proposal biang sesien ke penbit penbiang kerang pensuk but ya kita kiwe ru ki bangadon ki citu mental ada ni pai pat kecing kuat ha by day bat ka sanitation ma nakalian ke discouncil mental ling ba ka ni project ke bansawan ke mangitip ba 50% nak scheme je discouncil ki ban pelut ka health and sanitation and water resource ling ba ka ni ru nak ta kecing kuat apa ka song molai ru kani ka wan ta ka bentat ta ka tahu ka ha by day kecing tu pen orlong ni ka model project kabang angnut baka larangi tristom la kabit kebiang kan dalam dan kono jinge kamun kanwan lang ka jirap buat na state na center ngin approach nang ta wat na po ka district council ko bagi don ngila ban le ndai kamon ko bidi kata ta kan numpa la ban ta